Kohimen ko para bayid how try Jesus Christ ngiyos ngo nyaka gospel mintakas ngi kibriyo kiwad yawu bale kilawad yawu Jesu namar ulale kampala nagabinda jonki ujisu ulam nong le kampala but ujisu las nautu ika jimmur joki bale kiwan ban wad yawu kila kerli yaga jinkerli bas nautana daga jingid Henry ujisu part yo i ka jimmur janga jinkerli kabaki kerli na ujisu but ujisu om piwat yanga nagabinda ka jimbang piwat yanga nagabinda upu bangala penroy hangni haba ujisu om piwat yanga nagabinda ka jimbang kala kendu paro na dong shadong kabangila ban mudur hakane ka parte jimbang kabamud paro ka jingdon jingem jongane ka parte ujisu karan hangne kalong shapanga kinja do piwat yanga nagabinda ka kinja do kae kabangile nagabinda ka kinja do ni tre ni kata ni penpun kam ni wad pisa ka tenggang ni bam ni di ni lekumen na dong shadong kalonga jimbam jongga do padu jisu wong kine ki jingwa jongi nagabinda ka jimbam jongga do kalong kaba put kam ne slem hangi nanda ujisu wong tre nagabinda ka jimbam kabane hanni ni habet sotu kaya ka jimbam kabane ka jimbam kabane kalong u person jungu jisu bad ka jinga e kaba uwan rahangi ya kie baro kabang ilaban yo na ujisu kalong ka jimbam kabane ha ka jingim jongi kabang mod jimbam nagabinda ka bensiam jimbam nagabinda ka jingim bam jeke but on day ka jimbam nagabinda ka do kaban put kaban jot te kumno ngilaban yo ya kane ka jimbam hoit ngideban wad ya ujisu ngideban imbadu but nangda ujisu la ai haki ya ka linti balinkot ngiyong shortcut kalom ban ngeit ha ujisu kabamod ngideban donga jingshania tilli tillan yau Wadlada ngimyo ya ka bam ka di jongga do wadlada ngimyo ya ka jingdon kam jongga do ngide ban IT ya lade haujisu ngide ban nge pura haujisu ngide ban kongu ya kabba ngidang wad nagabinda kaneka jimbam jongga mensiyam ngini yakendu bon gi jinge lese ki bayi ba toin jongi kin kantai ti Lese ki paralog jongi kin stang ban jingai nagi. Lese ki paralog jongi kin stang ban kran bain yagi. Namar pilong the wadu jisu pila kala long bariu barle piyim ya ke jingim barikoi te kin stang ban kawang mau ya ki briu ki bas stang ban wad ya ke jimba mensiam. Namar uksuit sotanat uno ubriu kano ka briu ba im jingai naka kinjado uksudum sotanat yeki briu ba jingai naga jingsno ba janga parte namaruk suidu pinmatla iyangi da kaba utarwa yaga jingsno ba janga parte dona ba ki briu ki snautu ngidon haka riam jonguk suit tenaga takada jisuom ladapi wan wad yanga naga binta kanega jimbang janga kinjado Pinam laban imslem. Namaru jisuang kum kini jimbam kalong kaba set a kum kanega jimbam kalong kaba put. Teminta ngidon kamban kili ya lade balengi wadi au jisu. Balengi ngeit au jisu. Balengi ong ngilongi nombor jungu kris. Hato naga binta kanega bam jimbam kaba put ne naga binta ka jingstar jungu balai. Larangi pe ya jim puli naka kam jongi apostol ngiyosno u Stephen ula yang scam bar ki brul kila yo i ya u kila yo i ki kamat jongo kila kom ki jongi angel namar ula wat iya ka jimba mensia ula im ha ka jingi du kris bad haba ki brul kila wan ban ya tainia badu
Kim Shimla ban penrem yawu namar ulang keren na ka jingsta jongo bale namar ulong uba wad ya ka jimba mensiam man ka kelepma namar ka taga bor kala trekam hapo jongo ulala ban penrem suk ya kibrio balawan ban penrem yawu namar kilawan ban ya tainia badu namar ki kwa banjo Henry Kim Shimla te haba Kim Shimla banjo halor ka jingshisha halor ke jingsta jongo blai halor ke jinge do blai kila wat ye gelenti ayu kila stang ban kran bain yawu kila stang ban yalum lang ye ki bruyu ban kran pershayu bad kila stang ban taular kumno ban penram yawu bad kane kalonge jimma kabadon saudong jongi menda lada manga ban mapi ni kran ye ke jingshisha ban ni train aga binda ka jingshisha ladangi im ye ke jingim ka bakuwi Pide ben kemelen di haga jingim jampi cancer don ki brio ki batau start ben penram yangi lese ki kang lan yangi lese ki pindu lan yangi lese ki kran bain yangi lese ki pin la rain yangi lese ki tau buon ki kana persha yangi nama ngim ju don rangkat baki kumpa yomar ustifen kane kalonga jimma kabangide ben up barabor habang yad rangkat badu Jesu ngide ben usian ngide ben yad rangkat badu Jesu bad ngide ben yobor na Jesu de lempa kane ka jingim kabak ni im ngila ban job ya ka perte lem komda ngin salong parlo bad ka perte kan sa bamdu yagi bad kan sa duno ya ka jinglong ublay hapo jogi tinaga ta daw Jesu ang ikinigi brio balepi wadi yang pidon kama yunan ladapi wad yang nagabinta ki baro kabab pilaken mau kabalajia ne ye ka miracle ye kene kampala kini baro kan kutno kaya ka bane junom kalonga jingim badu kris ko himen ko para bangin kerpad hagane gi ukris bakui bangin nam pen klein juju ya ka jingim badu kris bangin nam pen klein ya ka jingim mensiam wad ladangi haben im haga jingdu wad ladangi haben im marway namar ba ki ve kim pidiang shu yegi tongilong ki baslur nagabenta ukris kenapa ke jingim jongi kan seiso jisu be it kerko kardo yangi pen karpak yangi vai pai vai lemba kan gi ukris bakui bangin trang yame namar melong ke jimbam men siem jongi bat melong ka bor jongi melong ka lendi nagabenta jongi jisu ngi kwa ban ya rangkat pat me walada ngi don bon ge jinge hakama jongi En yaro, yau trai Jesu Christ.